گمان لبازیت برهم هر سرکه یا لپارزگاه آگریه لبازیت که 7 کیلومتر بر بچاین که لبازیت ویا قصر اسحاق پاشا کو چبون اوید 100 سالاندا بردوام کردی جالی چولاق عبدی و سال 1685 دا دست به چکرناوی کردن و 1784 دا تمام بود، یعنی 9 سال جبوی قصر که به رنگی ورنه چکرن حول دانکی مزندان دناف وردا هم زندان هيا هم مزگفت هيا هم کتابخانه هيا هم جی بشن یه ریوبریه هيا ریوبریه به حرمه دوه قصر داد هاتا کرن و هر وصا کلا بازیده بر هم هر سرکه قصر اسحاق پاشا چند بشن وین بالکش هنکو از جوار قصد کم لی اف هيا کو هر هورگلی کی ویدا دستونه ویدا دیوار ویدا هر هورگلی کی بالکش هيا یا سرکه او کو د جهان دا سیستم کالوریفر یعنی سیستم آواگرم جار اولا کد و قصر ده هات بوب کارانین آواگرم دنا و همو جورین یت قصر ده ده هرکیا و گرماهیا و قصر بوی سیستم هات بو چکرن و ده جهان ده اف سیستم جار اول بو کد قصر اسحاق پاشا ده هاتا سپام برهمه که بالکشی لقصر اسحاق پاشا کانیه لافغانی نتنی کانیه کو افجد هرکیه د موسیقینوی دو کانیینوی هنه و جوان کانیان دو دوره دا یک آف بو و یک جیجبوی شیره بو اف شیر جبوی دو تشتان ده هاتا بکارانین یک جبوی جانیا خواه یت خاتونین یت قصره بو شیر سر خود شوشتان دا کو جلد نوان دا کو لاش نوان خوشتر و جانتر ببه و تشتک دنجی کانیا آوا سار بو و همون ریوبرین قصر اسحاق پاشا جوی کانی آوت خارانه آوکی بشیفا بو کو جتیای بازیدش کلا بازیده جبوی قصر هاتبو شاد صد و 16 جورن و بشن یت قصر اسحاق پاشا هیه لی بشکیت بارکشی بشا زندانه به 21 پیلکان مرفته نوا زندانه جور به جور زندانین قصر اسحاق پاشا و ها هاتنه دابش کرن سیخوره که ناپولیون دو دمه داد ده کردستانه و ته دست سر کرن جزای سیخوری لید برن و او دمه که دوان زندانان داد بینه هروساوی سیخوره سربوری و سرپیهاتی خواه ده سیحت نما خدا نویسیه دما کو بحثا زندان قصر اسحاق پاشا دکه ده بجه کو من جی جورده آویتن و از وصا لنووان زندانا کردم بالسالن داوی پشت کو قصر اسحاق پاشا هات رستوره کردن براستی گلک توریست و گروک دنه ودره و گریانا ودره جی گلک خوشش بر کو گلک بشینوی هنه اد بجم قی هندک قصین سورانی تنه گوه من از بنی چکو داری نه باور کج باشور کردستانی نه باشی ان شاء الله باشه بین کم باشی من زور باشی very good خودی قرانه که دکتر سرچاف بسر چاف تو هاتی لیره چون قصر اسحاق پاشا تا چون دید کاکا اما لیره مزار پیش اوی چویل بو مزاری شیخ احمدی خانی بیستومه قد بس نمزانی لبایازیده و لسرم شوینه و اینا ایتر ما مستا برادرانم هاورد من بویره زور خوشحال بون ام شوینه کردواریه جایتر لوی شوینه کمان دید اما وين الشيخ بس شيخي كي عينين ابوه بله ما مصاب تو خالتي سليماني من باصلا قراخيم دايك بوي ناوتشي قراخ تشول شيا كارشيا من طبعا لوي ابتدائي متاعو كردو دواي بروفيسور يريدبهم لجامعي سليماني قال لك بخير هاتي لجامعي بغابهم دواي مشاكل واغتيالات وكشتن هات مجامعي سليماني يعد صار لي بوم هتاكو عمري تقاعدي امجاك تقاعد بوم دواي تقاعدي دوصل درز ميايوا يتر
أزمة مالية واستواء ليرة جبس نصيحة بو گەنجی سلێمانی بۆ گەنجی باشووری کوردستان لەوێ من بجوڵێنەوە وەرن کوردستانی گەورە ببین دەنگ تێتە وەرن گەورەی کوردستان ببینن وەرن مەئامن ببینن وەرن وەڵی شوێنی وای تایە یعنی ئیسا لە ڕێگا هاتین بە دەستی جالدێران چلدێران شەڕێکی مەزنجی لێ دەرێ قەومی بوو ئەو دەشتە کە ئەو شەڕەی تیا بووە کوردستان دابەش بووە توزانی چالدێران چییە؟ چلدێران بە کوردیە بە کوردیدا چلدێران دێر هەنیسە چل يعني چل دێ بە کوردیە شەڕێکی گەورەی لێ بووە و یەت سەفەوی و عوسمانیە سەفەوی عوسمانی جاوەت لە شوێنی خوێندومانە قائدی لەشکری عوسمانی لە کاتی شەڕەکە گەڕاوە تۆ بۆ لای دایکی لە ئەستەمبول دایکی پێی وتووە دایکی چۆن بەرە شەڕ لەشکر بەجێڵی و هێتەوە بۆ ئێرە ئەڵێ بەجێمی هەڵاوە بۆ دیوارێکی گۆشت و خوێن ئەو گۆشت و خوێنە کورد بوون ئەvە خێرە hûn vê derê çi dikin? Em sa mezuniyeta xwe fotoğraf çekmiştik. Mezuniyeta xwe fotoğraf çekmiş dikin. Ê baş li ser xêrê be çi xilas kirin ku mezun bûn yani? Sağlık meslek lise. Yani. Ben lise xelas kir. Hemen üniversite ama işte son hatıra ve hemen fotoğraf çekmiştik. Ev hûn hatin ve fotoğraf çektirmiş. Peki tevê kurmanciya mükemmel kî hîn bû te ez benî? Kurmancıya bir şey daha kasa yani. Ha qasaya. Gerçek gome em fotoğraf çektirmiş dikin. Tijati gezmişti bildiler. Evet, hayatım gezmiştim. Teşekkür ederim. Hem şey xersetin valla. Evet. Ben çünkü xers gezmiş ki, ben binkili vurger ya. Hoşumuza gitmiş ki ya namamızda. Hoşumuza pır gitmiş ki. Vallahi hoş mu yani? Herkes kurmancı konuşmuştu ki. Peki onu hangi dönmüş Diyarbakır bun? Ama inşallah gavete kemenri ve gerim malaka.